Minta ka siteng mit ka Real Madrid kan say kun Persia ya ka Talavera haka por sibaji siteng. Kata haka Copa del Rey. Bat kumjuru ka Barcelona Persia ya ka Guadalajara. Kadba ka PSG kan kun Persia ya ka Flamengo haka FIFA Intercontinental Cup haka por sipau siteng. Bat haba paipat sa kajingilikai haka La Liga ka Real Madrid kan say kun Persia ya ka Sevilla hak arpoe terik Desember. Kumta hakinagi artali ki jinekai menta bunai Desember ka kabaw kalin empape ulaban lekai na ka Real Madrid hato unlan ban penpra ya ka record jong Ronaldo. Hakaba Ronaldo haus nem arajar khatar ulayo sanpu prakol haus nem arajar khatlai ulayo sanpu khandai kol kata tang hakasisnem omdei hakasi ayom. Kadba kalin epape menta usnem ulayo sanpu new call kumta udang don kam satang kumbal lai call ban pen praya record jong Ronaldo hakinaki Arsen mi madan na kamta ka Real Madrid. Kumta lada kalin epape menta kamit unyo sikol unyaring kad bat Ronaldo usnem arajar khatar. Bat kaba udang don jingkermen ban yo pen praya kanik record hakawi par kejilikai hakala liga. Kum juru ka Barcelona menta kamit kan say kun Persia hika kuah dala jara haka por sibaji siteng haka Copa del Rey. Kadba haba paipat sa kajinikai haka EFL quarter final. Ka Manchester City kan say kun Persia hika Brentford haka kat praterik haka por sibaji siteng menstep. Ka Chelsea Persia haka Cardiff City haka por sibaji siteng menstep haka kat new tarik. Kata gamut lasay menstep nang taka Newcastle Persia ka Fulham ka kat praterik por sibaji sapusan menstep bat ka Arsenal Persia ka Crystal Palace haka Arab Sautarik haka por sibaji siteng menstep. Kadba ka FIFA kan sapun benar mentakamit yaki best player best men's 11 arajar pusan tungun saya pilih lasay menstep menobar second tup haka nekalis kiban sejit na kamtakan ka best player usnem arajar pusan kublesibun.